Sithanda ukubingelela nazihlobo endaweni ezijiyenele lapha elikhona. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo phakathi kwesikhathi sonke sona lesi. Sesiphakathi komnyaka silokho sidaditsha okunye ngoJesu. Namhlanje sikusifundo ngo-6, isifundo sesithupha. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngiza kucela engilabo esincedisanayo ukuthi siphakulele lesi sifundo labo baziveze balibingelele njalo. Mahlale Zulu yalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Kumnandi ukuthi sibe sihlangana sikhuluma kunye ngoJesu. Elihlangana naye ngokulayini simaphosi. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhuluma ngizise sibonene mhlanga siyamukelana sonke kusona lesi sifundo. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga inkosi esiphinde futhi njalo yasihlanganisa ukubana sizokuzwa ilizwi lakhe. Siza kukhothamisa amakhanda sikhuleke, okhulumayo nguNozidle Ndlovu sizakhuleka. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, msindisi othandekayo, nasi isifundo sicela usincedise ngesiqu sikaMoya eNgcwele ukubana konke ofisa ukubana sibe kwazi ubususiphathisa lapho sisheya, usenzele kahle sonke ngelihle egama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga zihlobo. Njengoba bese ngike ngalamukela saqhubeka ngesifundo sethu. Sikusifundo sesithupha. Isihloko sethu kuleli viki sithi sona imfihlakalo Yevangeli. Imfihlakalo Yevangeli. Sike sizwe ukubana kanti iba yimfihlakalo ngayiphi indlela. Siza kubala indinyana yokwaziwa ngekhanda abesefeso ngo-3 ivesi ngu-20 lo-21. Verse 20. Ngakho-ke kuye lo ongenza okukhulu kakhulu kulalokho esikucelayo kumbe esikucabangayo mayelana lamandla akhe asebenzayo phakathi kwethu. Kakube lodumo kuye ebandleni lakuKristu Jesu kuzizukulwane zonke kuze kube nini lanini. Amen. Amen. Yivese lamandla kakhulu lesihloko zami. Sihlanganisa lesihloko. Sihloko zami kuyini esikuzwayo lapha? Kuyini okusithintayo esikuzwa umlobi ekuletha kusifundo sethu? Singancedisana. Sithanda ukubonga. Yebo maphosi. Ukuthi isifundo lesi nxa sihlanganisa imfihlakalo Yevangeli enguzwisisayo lapha ukuthi phambi kwesihlalo somusa sonke the ground is level. Okay. So indaba lezi zevangeli nxa sibuya la ukuthi sonke siyalingana. Leli vangeli liyimfihlakalo ngani? Lifinyelela amaJuda, lifinyelela abezizwe. uPaul aveza ukuthi leli vangeli ngiyachiseka ukuthi ngilichumayele kini ngoba uKristu wafela bonke abantu. All right, siyabonga indlela amaphosa akuletha ngayo. Abanye sitholeni ngemfihlakalo Yevangeli kusiqathanisa le verse le. Vele kuleli viki sixoxa ngayo. Mina nginanzelela ukuthi lapha sivezelwa isimangaliso ukuthi labantu esingacabangela ukuthi bayasindiseka ngoJesu. Sithola lapha sike sathinta kuvikela iphelileyo ukuthi ngitsho lama Gentiles abezizwe bazindlalifa zombuso kaNkulunkulu. Beautiful. Yes. Hayi siyabonga kakhulu Nozi ukuletha kucace lokho. Paul uyaletha i-theme kumbe indaba yokubana abezizweni labo bayadingakala ukuthi babe njani bakithi babe zindlalifa. Siyabonga ukuchasisa lokho. Yebo. No, ngifisa ukuthi ngingezelele ukuthi ku-bigger picture imfihlakalo Yevangeli zindaba ezimnandi zokusindiswa komhlaba ngesiphambano. So imfihlakalo leyi isi-open secret in a way. Isiyambuliwe. Ibikade ifihlakele. Kodwa nxa uJesu simbona okuyimfihlakalo kakhulu mafore ngikuzwisisayo ukuthi njani uNkulunkulu azofela abantu. Right. Yeah.
ubuya njani, uba ngumuntu njani. Esithi incarnation ngesikhiwa ngithi phela yiyo imfihlakalo. Sike sathi sixoxa kumavika adlule bese khuluma ngendaba yona le uJesu ethatha anti emva ngale bekusetshenziswa imfanekiso. Yes, fitizele kuvike lidlulileyo imfanekiso, kodwa lapha sebuya manqamu uJesu uye osebuyile isichazwa imfihlakalo leyo. Right. Kama for elder. Yes. Ngikhangela futhi amavesi la imfihlakalo leyi ihamba through ages kayimanga. So iba imfihlakalo ngoba ilokhu ifinyelela lathi lakathi isivangeli lokho lihamba kalimanga. So kuba imfihlakalo kodwa ke kube sokusiba lemibandela lemgoqo ezimulini esiphuma kizo. Uzathola ukuthi engcenye mina ngiphuma lapho ukugidwa khona amadlozi. Angabatsheli ngale imfihlakalo esengiyamukele. So khona nxa kusiba imfihlakalo kakuvelele bonke abantu ukuthi lokho ngisebudlozini khona kuqiniso elingaka elisindisa abantu. All right. Yes, kasinga khathesa sasomfihlakalo ukulethile lapha uMrs Mhlanga ukuthi imfihlakalo esegcekeni khathesi angithi phela sokulethiwe kwacaca kuleli viki isihlobo zami siza kukhanyela okwakufuqa uPaul kakhulu ukuthi okwakuyipassion yakhe okwakumenza ahambise ivangeli kuyini wayefuqwa yikuthanda uJesu lokuhambisa ivangeli ezizweni zonke njoba sichilo ukuthi endulo kuvikethwe ephelileyo endulo kwaJuda babebona ngani ivangeli ngelabo bodwa andinozi. Yes, abanye abamelanga babelazi kodwa uJesu esezile ufika dilize imduli yonke leyana. Ivangeli selimele lihambe kuzizwe zonke la kumhlobo yonke. So kuleli viki siza kukhangela kabanzi sikhangele lokuthi izinhlupho lobunzima uPaul ayengena kibo wayenqoba kanjani. Asigijime siye ku-Efeso 3. Ungakhangela u-Efeso 3 ake siqale ngoverse 1. Verse 1. Yes. Ngenxa yaleso sizatho mina Paul isibotshwa sika Kristu Jesu ngenxa yenu lina bezizweni. Right. uPaul lapha mhlobo ukhuluma ngokuthi uyini bakithi? Isibotshwa. Uyisibotshwa sika Kristu angithi phela. Yes. Maphosa kuyini esikuzwayo ngayo nale verse esikutholayo kuyini nxa ikhuluma kanje uPaul? Siyabonga ngamafitshane nje uPaul akuvezayo ukuthi uba isibotshwa akavezi ukuthi ngenxa yamaRoma ngenxa yamaJews but uthi ngenxa yamaGentiles yakusho uspecific. So engikuthola lapha ukuthi uPaul yena ngokwakhe uqobo uzifeza ukuthi isibotshwa ngenxa kaKristu. All right. Right, kungikhumbuza indlela uMpostoli Paul abizwe ngayo. All right. Ayifunda kumsebenzi chapter 9. uNkulunkulu umbiza uMpostoli Paul ukuthi abe nguyozafakaza ivangeli kulabo abantu bezizwe. All right. Abe sesithi kuAnanias ngizamtshengisa ukuthi kunganani okumele akuhlupheke. Ehluphekela mina. So yikho akutshoyo uMpostoli Paul wayekuzwisisa ukuthi ubizo lukaNkulunkulu kuye nothumo ekwabezizwe luthina anti yikho sithi lapha mina ngiyisibotshwa sika Kristu. Bese ngicabanga maforo futhi okumenza ukuthi abhale ngaleyo nale indlela nxa uyifundo siyaphansi ukhathalela kakhulu ibandla. Okay. Yeah. Ukuthi ibandla mhlawumbe lingakhathazeka ngokuthi usebotshiwe. Yes. Libe selibone ngani into yevangeli yonke leyi ingalekwane liyayisebenza. Yes, isibotshwa vele sikhangelelwa phansi. Yes, isibotshwa sikhangelela phansi. Kodwa ubabhalela incwadi ukuthi ukubotshwa kwami kulicebo likaNkulunkulu. Yes. Right. Ngize ngakhumbula ngendlela abafundi abadangala ngayo uJesu esebotshwe wabethelwa wafa. Abamendle ephezulu bacatsha. So konke vele umthungameli washaya umalusi. Yes, izimvu ziyahlakazwa. So uyesaba lapho ukuthi mhlawumbe ukubotshwa kwakho ubunzima ngena kibo kuyahlukumeza ibandla ligcine libuyele emuva ekukholweni. So ubhala ukuthi abaqinise abayenze bazwisisa ukuthi
ngicabanga ukuthi ufuna bezwisisa impi ekhona phakathi kukaKristu lo Sathane. Kunjani? Yeah, ukuthi ekubotshweni kwakhe uSathane uyamlwisa kakhulu ngoba kafuna ukuthi ivangeli lihambe liye phambili. All right. So Maphosa, indaba leyo yokubotshwa kulenye dimension esingayithatha njobe selethini uthi ubotshiwe physical. But nxa isekuletha uthi mina ngiyisibotshwa sika Kristu. Isibotshwa sizenzele sikufunayo. Asilapho esifuna khona. Akutshoyo uPaul ukuthi mina oselawula impilo yami mbani bakithi nguKristu, ngisibotshwa sika Kristu ngisiya kwabezizweni. Ngoba omnyolobayo uthi uPaul ebotshiwe esejele kuthiwa wabhala amabhuku amaningi ebotshiwe enjalo angithi phela wahambisa ivangeli wathinta abaningi. Ubusithini Maphosa? Bese ngibuye ukuthi kwesinye isikhathi kathesi ngesuku namhlanje umuntu angabotshwa ekhonale ejele ufika be ashamed. Okay. Kulokuthi afike angabi lenhloni ngoba athi ukhetha uKristu. Ngisibotshwa physical ukuthi ukhululekanga. But ivangeli iBhayibheli athi stay imfihlakalo lesi open. Sivulekile ukuthi wambulele nalabantu okungani. Kwesikhathi ngoya uhambile ejele ngelacala. All right. Vele enye imfihlakalo yevangeli maforo ukuthi ophakathi osebunzimeni osejele aqinisa abakhululekileyo uyayithi. Exactly. Yes. So yes. Mina ngilombuzo lapho ekade ngiucabanga ukuthi sithini ngokuthi umuntu osemsebenzini kaNkuluNkulu angene kunzimeni okufana lo kaApostle Paul. Sengizwa abantu elinye ivangeli elingani nxa sesikuKristu yonke into singeyethu. Omnye wayembuza sithi kati ngihlupheka kanjani, ngigula kanjani, ngigulelwa kanjani, ngiswela kanjani umsebenzi mina sengikuKristu. Kodwa nasi indoda yevangeli ebizela ukuthi umayele ivangeli. All right. Yes. Yes. Ufuna ukutsho something nozi bese sibuya kulo usakhele kulwana mbuzo siyasiza. Nginanzelela ukuthi ebengutholela laphana ukuthi uPaul is suffering for them. Ungafunda laphana kuEphesians 4:1 ebese sithi kabaphile impilo efanele ubizo lwabo. Okungangokuthi kwakumele kubagqugquzele ukuthi uPaul is suffering for us ukuthi sisindiswe. Nginanzelela ukuthi lathu uJesu wadlula phakathi bobunzima ukuthi sisindiswe. Ngakhona lokho kumele kusenze sibe ngabantu abaphila ngokuzinanzelela. All right. Silethelwa lapha omnye umfanekiso siqhubeka ngelindaba. Ukuthi vele amajele endulo kumbe aweRoma wawungafakelwa khona ukuze esithi thina iapproach esisebenzisayo khathesi ukuthi ubuye usuyisidalwa esitsha. Nxa wawubotshwa laphana wawufakwa ejele ulindele ukuthi uthonisiswe kumbe kuyabulawa angithi phela. So amajele la kwakungahlambulukanga lapha babehlala khona. Nizama ukucomba umpikitsha wendaba yayikuPaul. Sisakhela kumbuzo lwana okwawubuza mhlobo ukuthi kwesinye isikhathi kuyagula angithi phela umKristu agule kumbe afedwe kumbe aphelelwe ngumsebenzi kumbe abotshwe khona lokhu sejele kumbe usendlaleni. Kuyavuma yini njengamaKristu ukuthi singene kukho khona lokhwana? Ubebuzile umbuzo lo asincedisaneni ukuthi nxa singena ezintweni ezinje kuthi uKristu kakho yini? Hayi, sinanzelela ukuthi singangena. Omunye uzethi nxa ebhala ethi nxa uNkulunkulu engasasikhipha phakathi komlilo uza kuba lathi phakathi komlilo. Khangela oDaniel laphana uNkulunkulu waba labo. Ukhangele oPaul nxa la ebhala ukuthi wayelameva wakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngakhipha ameva. Uthi yena umusa wami unjani wenele. Ukhangele ngetsho lo Jesu Kristu ngokwakhe esihambe emanyatheleni ayi udlula phakathi kwezinto eziningi. Konke kusilungela ukuthi silungisiswe. Maphosa wayihamba indlela enjalo thina singangena njani ngoba indlela kaJesu yadlula eGetsemane siphambano siyemqheleni. So singakayi kwamkelisa umqhelo sinesiphambano okumele sidlule khona. Silemthwalo. So nxa sihamba ngemva kwamanyathelo kaMaster wethu owahamba iblood stained path thina singangena si-stroller njani? Uzungikhumbuze uLazaro nxa egula bathi umngane wakho kuJesu uyagula. Labangane bakaJesu bayaswela, bayagula, bayafelwa.
Right. So singafunda njani umethemba uJesu esikhathini ezinzima ezinjengazona lezi? Yebo sesinggenile. Ukuze uphutsha ngayiphi indlela, abanqobayo banqoba ngayiphi indlela. Kule verse engiyithandayo ku Revelations 3 verse 21 uthi kulo onqobayo ngiza mhlalisa esihlalweni sami sokubusa njengoba lami nganqoba. Ngifuna ukuphendula umbuzo ukuthi singanqoba njani? Sinqoba njengoba uKristu wanqoba, and uKristu wanqoba ngokuthandaza. Impilo yakhe yonke yayiyame kuNkulunkulu. Ezuza amandla okunqoba kuNkulunkulu, efunda umbhalo, eclaima izithembiso ezisembhalweni. So mbone ngani isiphephelo sethu kumbe lokwethemba kwethu kumele kweyame ezithenjisweni zikaNkulunkulu. Alright. Ngike ngafunda omunye umuntu ebuza ukuthi uNkulunkulu siyamethemba vele yini? Kumbe iBhayibheli leli siyalikholwa yini? Xa uNkulunkulu esithi ngiza kuba lani phakathi komlilo. Ayisozilichisi. Siyakuthatha kunjalo yini? Sikholwa ukuthi sisemlilweni kodwa ayisoze siche ngoba silo Kristu. So mbone ngani kudinga ukuthi njengamaKristu siwufunda umbhalo sibe sesihamba ngokukholwa simthatha uthi xelizweni ngobuthembekile. Sibekezele sikhona lapha ngithi phela sikwazi ukuthi ungezelela khonapho nginanzelela ukuthi kumele sikhangele kuKristu. Singakhangela izinhlupho zethu zizasenza sibe madolo nzima. Nginanzelela ukuthi lama problems ethu kumele siwatshele maforo ukuthi siloNkulunkulu omkhulu kudlula wena. Yes. Kuze singababazi izinhlupho. Kufanana elizweni esesiphila yilo khathesi abantu bayababaza izinhlupho, iclimate change, ipolitics, indlala, kuyini ukuhlupheka lobunzima lokudula kwezinto. Ake sikutshele konke lokho ukuthi uNkulunkulu njani umkhulu omnganani. Ngithathekiswa nguPaul lapha nxa sisayigqiba indaba yethu lapha. Ekuthini lobe isibotshwa nxa usiya ku verse 18 la. Uthi yena uthi ngakho ke ngiyalincenga ukuba lilingalahli ithemba. Ngenxa yenhlupheko yena njani ayidlulekiso. La nxa yesibotshwa so lathi bazalwane siyancengana singalahli ithemba. Nxa ngingafelwa omunye wethu abotshwe. Kungcono siyekhuleka lawe esejele sihambe sikhuleke kumbe singekhaya simvakatshele futhi ejele siyemnika ithemba. So lapha ilincwadi yasiqinisa ukuthi ijele yakudala yayingela comfort. Yayile discomfort but uPaul lapha sithola ukuthi laloba kwakunjalo ukudla wayemela azidingele but uJesu ayikhona ukuthi amgcine. Alright. Siyabonga kakhulu ukuchazelwa lokuvezelwa ukuthi ebunzimeni asimethembeni uKristu ngoba wangena wadlula kwephi kuyona leyo ndlela. Silokho siqhubeka sihlobo zami. Sifuna ke ukuthi sike sichaze lemfihlakalo esikhuluma ngayo. Angithi phela imfihlakalo ehleli isikhathi eside ilokhu ifihlakele. Angithi phela ingachazwa ingavezwa. Angithi phela sacela nozi usikhangelele lapha uEfeso 3 ubale uverse 1 siya ku6 lapha. Verse 1. Yes. Ngenxa yaleso sizathu mina Pauli isibotshwa sikaKristu Jesu ngenxa yenu lina bezizweni. Ngeqiniso selizwile ngokuphathwa komusa kaNkulunkulu engawuphiwayo ngenxa yenu. Ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngokwambulelwa njengoba sengabhala ngokufitshane. Nxa libala lokhu lizakwanelisa ukuzwisisa umbono wami ngemfihlakalo kaKristu. Engazange yaziswe abanye kwezinye izizukulwane njengoba khathesi isiveziwe ngumoya kubapostoli abangcwele bakaNkulunkulu lakubaprofeti. Imfihlakalo le iyikuthi ngevangeli abezizweni bazindlalifa bekanye labako-Israyeli amalunga omzimba munye ndawonye labahlanganyeli kuso isithembiso kuKristu uJesu. Siyabonga kakhulu. Yipi imfihlakalo leyi elethwe kuPaul? uPaul ubhalela bani? Kuyini imcijo esitholayo nxa sibala lapha uEfeso 3 verse 1 usiya ku6 imcijo esingabe siyayithola ngevangeli abezizwe lawo sebezindlalifa. Alright. Ngomunye umcijo esiwutholayo lapha. Alright.
Yes, abezizweni labo sebeyizindlalifa. So Paul ubhalela vele abezizweni abanjani abakholwayo emabandleni abakibo ukuthi landini lizindlalifa. Kuyini okunye sikutholile? Okwesibili ukuthi izinceku zomusa kaNkulunkulu. Alright. Iqiniso uNkulunkulu alifake kithi lokuthi umhlaba lo wonke umuntu usindiswa ngoJesu. Imfihlakalo ayifake kithi lapha. So yikho esikuthola lapho ukuthi kufanele silothumo uNkulunkulu asinike lona njengompostoli Paul okuvezela abantu uKristu njengethemba lendlela yokusindiswa. Alright, okunye sikunanzelelayo ukuthi uPaul uyakuveza ukuthi yona le imfihlakalo ayisiyo yakhe la uyambulelwe. Alright. Ayisiyo yakhe. Akuqali ngayo. Ayisuyo wakuqalisa. Angithi phela la yonjani ukwambulelwe. Alright. Okunye singayisakuthola esikuthola lapha nokunye Elder Mafore ukuthi uPaul lapho uyaveza ukuthi kayisuye umsunguli kayisuye uqaliswayo lolu hambo. La waluthola lukhona. So lathi bathandekayo emabandleni esikhona umlima ngakunika isipho. Alright. Kawusuwe okumele sidepende kuwe but kumele sibheke kuJesu ngoba nguye umqalisi lomphelelisi okukholwa kwethu. Alright. So abezizweni okugoqela mina lawe labanye angithi phela labo bamele baphatheke kumfihlakalo yona le. Yes. Esithe thina imfihlakalo le nguJesu esezovezwa engumuntu wabuya wazohlenga abantu. Imfihlakalo yevangeli. Kukhona okunye bengifuna ukuthinta ukuthi imfihlakalo umpostoli Paul esiyitholayo sike saxoxa ngayo emavikini adlulileyo eEphesians chapter 1 lapha uverse ngu9 to 10 ukuthi uNkulunkulu injongo yakhe ukuthi athi abuthelele izinto zonke ngoKristu. Kusitsho ukuthi yona le into ithinta amaforo ukuthi kuthiwa imystery le ya uNkulunkulu icebo leli walikhanda kungakayenzakali konke lokho esikuzwisisa ukuthi umuntu uwile udaliwe wawele sonweni. So yimfihlakalo uNkulunkulu akadela asenze yaziwa ukuthi abantu bonke akulandaba umhlobo akulandaba ulimi akulandaba ukufunda lenzuzo bonke abantu bazuza ukuphila ngoKristu. Yikho umpostoli Paul ebizwe ukuyaveza limfihlakalo ukuthi lina ebelicabanga ukuthi liphandle nasi imfihlakalo hayi liphakathi negazi likaJesu. Umpikitsho khona lapho maphosa anti sifuna ukuthi siucombe kahle. Yeah. Ibandla laqala ele Efeso sibuye kulona lele siphila kulabantu kulamaJuda kulamaGreki kulamaRoma kulabantu abachiyene bebandlululana angithi bese lokhu ngiphange nozingakubona ukuthi libandla lona lele la namhlanje kunjalo ibandla lapho okulokukhethana ngomhlobo usukwa kuthinta itribalism racism kube lokufakana ngamaklasi anti liyakuzwa lokho esikutshoyo lokho ukuthi wena ufunda okunganani kumbe ulani angithi phela kube futhi lokukhethana ngobulili ukuthi wena uyini laba ngobaba laba ngomama uyazi kulezinye izinto esizenzayo angithi phela yikho kuthiwa akusela mjuda akusela mgreki akusela wesilisa akusela wesinto sonke sinjani bakithi sesifana. Siyabuza lapho ukuthi kulokunye esikwenzayo kunye ngama attitude okufihlakeleyo phela ukubona sokuvezakele nje kuphela sokumele usakazele umuntu onje sumeyisa ngoba ngumhlobo othile kumbe esezile esenguye ukuthungamelayo angithi phela kuyini okuyizinto kunjalo singaqala nosi oyakunanzelela esilakho phansi khona phana okuvukayo nje kuphela nxa okulidimoni kwakhona sokufikisa. Yes. Nginanzelela ukuthi sometimes ile approach esisebenzisa kwangathi ivangeli ngelabantu abangabayanga ukuthi kwezinye izikhathi uzathola noma nxa singena phakathi komuzi sithi ngapha esikhiweni akuvumi ukuthi sibe lama effort kwangani uJesu ngwabathile ukanti uJesu ngwabantu bonke sifaka abantu ngamaklasi. Alright. Lonye mfuna sikuthini singakunqoba njani nanti safaka abantu sicine singasabafinyelela anti yikho kutsho nosi uthi labo kwangani abalidingi leli vangeli kukanti ivangeli indaba ithwa izizwe zonke inhlobo yonke kakhulu maforo uya uthinte enye indaba la kwesinye isikhathi
ifocus yethu nxa sisiye evangelini ngiyake ngibone lezifundo esizingani siyazinikana lapha sixoxa umbhabhathizo uminjani bona babhabhathiza njani bagcina luphu usukungcwele benza njani lokhu benza njani singani si-limited kulaba sebevele bemazi uKristu. Oh yes. Kodwa kulabantu abanani cry yes ithi vele kulabantu abakhonza amadlozi kulabantu abangakaze bamamukela uKristu abaloku besabhema ikwayi konke kunjalo ama-Muslims umgango omkhulu kodwa uyathola indaba ye-inclusiveness kasiyizwisisi khona lapho ukuthi labona labo ivangeli kufanele lihambe. Ngithi into indaba kanoze ukuthi kwesinye isikhathi sihamba kwabampofu kodwa mina nyake ngicabange futhi ukuthi liyakubona ukuthi kwesinye isikhathi nxa ungani ufuna iBible study ucabanga ukuthi umuntu lo ufunda okunganani into luza isikhiuza sizwa lesi kumbe umoya is prophet uDaniel usambulo sikhangela ngakhona lokho bukanti ngiyake ngafunde enye indaba uLG White ekhuluma ngokuthi ivangeli leli lisimple kakhulu ukuthi even the unlearned ongazanga esikolo kumele uJesu amzwisise. So uNkulunkulu kasinike lo moya okufinyelela abantu bonke ezigabeni zabo. Indaba ethinta yangigqugquzela yazi ukuthi indaba le eyokuhambisa ivangeli asiyivezi kuhle. Yikho kwenza ukuthi even mina ngithi ngilayo uKristu abantu bengayizwisisi ngoba ngani kulomuntu engithi mina lo liyana thizeni kangikhulumisani lapho mina ngakhuluma lokho hayi anisakuzwa ikanti leli ivangeli kumele singavele sithinte ngoba indaba ehluphayo ikakhulu indaba yolimi le indimi lezi iyahlupha yenza ukuthi ivangeli lethu lingaphumi kahle but nxa singazwisisa indaba yokuthi uJesu ivangeli lakhe li-universal azange abe lenketha umama weSamaria lamfinyelela kulowana lafinyelela so lathi lingayekela kuba lenketha ivangeli lethu liyasawunda good liyazwakala. So singavumelana yini isihlobo zami ukuthi sitsho ukubana ungabona sisakhethana hayi asikahlangani ngoba kuvikela idlule sike sakuthinta ukuthi siphambane siyalinganisa singumalinganisi angithi phela wonke umuntu asimboneni ngevalue kabani ekaJesu simbone ngaye nalenje so uNkulunkulu kasivakatshele sisakaze yona le imfihlakalo abanengi basindiswe. Enye inkinga ebakhona ukuthi sebezile sesisebandleni angithi phela sifike sikhethana into kuzwa ngokuthi lo uyini lwani uyini so ebandleni likaNkulunkulu ende kuyaphila mhlobo uNkulunkulu kaselaphe sure angithi phela sacela nozi sikhangele uvesi ngo7 siye fika ku 13 asiba verse 7 mina ngaba inceke yevangeli leli ngesiphiwo somusa kaNkulunkulu engasiphiwa ngokusebenza kwamandla akhe lanxa ngimncane kulabanye bonke babantu bakaNkulunkulu umusa lo ngawunikwa ukuba ngichumayele kwabezizweni inotho kaKristu engacubungulekiyo njalo ngikubeke obala ukuphatha kwami imfihlakalo le eyayifihliwe okweminyaka eminengi eyedlulayo kuNkulunkulu owadala izinto zonke. Injongo yakhe yayikuthi khathesi ngebandla ukuhlakanipha okukhulu kukaNkulunkulu kwaziswe ababusi labaphathi emibusweni yasezulwini ngokumayelana lenhloso yakhe engulaphakade ayifeza kuKristu Jesu inkosi yethu. Kuye njalo langokukholwa kuye singasondela kuNkulunkulu ngokukhululeka langesibindi. Ngakho ngiyalicela ukuba lingalahli ithemba ngenxa yokulihluphekela kwami okulodumo kini. Ngifuna ke sidobhe sikudobhayo kumavesi la esiwabalile. uPaul uthini ebandleni lase-Efeso kuyini akutshoyo njengebandla ukuthi liveza njani inhlakanipho kaNkulunkulu kumbe ulwazi lukaNkulunkulu kuyini esikutholayo uPaul uzifaka njengomuntu onjani wayesezwisisa uPaul impilo yakhe alright ukuthi yena uyisoni
Alright. So ngendlela uPaul ayeziveza ngayo ukuthi yena mina ngisona esikhulu kanganani. Ngilezifundo lapha engizitholayo lathi ukuthi kungasincedisa. Asikhumbuleni ukuthi uPaul bengumbulali. Alright. But now uPaul ngenxa yokuthi sele good habit yokusebenzela umlimo. Omunye ule statement esinye ngisithanda esilethwa ngomunye umlobi lapho uthi yena in order to replace bad habits you have to cultivate good habits. Yazi ukuthi ngakade ngilokumkhuba kwami kade ngikwenza okubi anti ngenxa yaleli vangeli esengilalo anti ukuhle ukuthi ngiphikelele ukutshengisa abantu isiphambano. So ngezinye indlela lapho uPaul uthatha istock take sempilo yakhe. Alright. So uPaul okumenza azazibona ukuthi uyisoni kangaka yikuthi ukuthi useduze lesiphambano, useduze lo Jesu. Yeah. So nxa ukhatshana yazi even ngigqoka ijacket ngingagqoka ijacket yami emhlophe so ngana ngikhwela ithini yabe ngibonana imhlophe. Yes, you need. Kwesinye isikhathi yabe icream or ilamachata kodwa nxa ngikhatshana le ayibonakala hayi ugqoka okumhlophe. Kodwa nxa ngisondele layithini kuyatshengisa ukuthi hayi laphana kulamatopotopo amnyama. So okwenza umpostoli Paul uyazizwisisa nxa iseduzane loKristu aqathanisa yakhe impilo. Okay. Uyiqathanisa leka Kristu abe sebona ukuthi yena umncane kumbe wehlile kokunganani. Kwenye indawo uyazibiza athi yena uyi-list of the apostles. Uyazibiza ukuthi ungomncane walaba ababiziwe bathunyelwa ivangeli. Kwezinye indawo athi mina yimi isoni esikhulu. Yes. Ngiyayithanda indaba umpostoli Paul ku-2 Corinthians 4:7. Yeah. Uthi ivangeli leli lifakwe kithi. Yes. Kumbe kuye Yeah. oludaka ukwenzela ukuthi udumo luye kuNkulunkulu. So ikuzizwisisa uthi futhi akulamuntu ongazimangalisa ngalutho ekuchumayelweni kwevangeli. Yes. Yikho esithi lapha kuyisipho somusa ukuthi yena bizelwe loluthumo. So ulusebenza ezwisisa ukuthi yena uyinceku kaKristu futhi yena uyisona okunganani udumo kufanele luphiwe uKristu kuphela. Beautiful. Right. Noze kulenye aspect engifuna sithinte sikhangele kuverse ngo-10 lapha. Sasizwile ukuthi uPaul wayesezibona ungakhanya incwadi zakhe zakuqala wayengazikhangeleli phansi kangaka angithi vele kodwa gradually nxa sithatha Timothy ngasezibona isona esikhulu angithi be selikuvezile ukuthi nxa usondela kuJesu. Now kule ndaba yempikishwana enkulu esiphakathi nakwayo ungakhangela lo Ephesians 6:11-12 asayikuyibala kodwa ngifuna sike siveze la impikishwano le esikiyo evezwa nguPaul ukuthi ngolwazi kumbe la ngenhlakanipho kaNkuluNkulu singanqoba njani isihloko zami kule mimoya uPaul kuEfeso uveza indaba ezijiyeneyo kakhulu ukhuluma ngemuli lapha emhlabeni lemuли esezulwini akhulume kakhulu ngokwenzakala emazulwini lemimoya abesithi kuEfeso ngo6:11 kusiya ku12 asinenyama negazi angithi vele so khona lokho kuyaphila yini kumpilo yethu esiKristu injani siyadibana lakho yini sisempini kumbe siyaziphilela kuseclubini echurch nje kuphela i-religious club nje kuphela kumbe kukhona okwenzakalayo kule nguquko ezenzakalayo engikuzwisisa Elder Maforo nxa uthinta indaba leyi yeah ngathi si-relaxile ukuthi siphakathi kwe-great controversy ngoba indaba lezi ezemimoya ngathi asizithinti kakhulu kodwa isifundo lesi siyabonga ukuthi sibuye kithi ukuthi sisincedise ngoba indaba lezi ezemimoya ziserious zikhona ziyaphila but zidinga ukuthi singabantu abathandazayo. So imthandazo ngathi xa ukhuluma ngemthandazo mostly siba lamathuba amahle ukuthi sibe lama days amalanga emthandazo but uzathola ukuthi abantu ababuyayo emthandazweni balutshwana. So khona kuyasivezela ukuthi imimoya sinanzelela ukuthi khona iyabusa. Alright kuyasidonsela phansi asimdingeni uJesu ukuze senze njani bakithi sinqobe bengifuna ukuthinta ukuthi ibandla likaNkuluNkulu kumbe abakhonzi babizelwe ukuveza inhlakanipho kaNkuluNkulu. Sure. Icebo lele sikhuluma ngalo ukuthi umhlaba wonke usindiswa ngoKristu umsebenzi webandla. Hallelujah. Ibandla liexistela ukuhambisa uthumo lokuthi uJesu sindisa abantu. Abantu basekufeni ababuye empilweni ngoKristu. So ngilombuzo kwesinye isikhathi ukuthi njengebandla siyakwenelisa yini ubizo lona lolu siyalugcwalisa yini
ngoba thina sibizelwe khonokho ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu yaziwe ngabantu bonke. Yikho sithi kuMatthew 5 verse verse 13 uthi you are the salt. Ngale ku16 ayesithi lina likukhanya. So ibandla ngiyazibuza ukuthi insuku ezinje ibandla liyenelisa yini ukudeclare ukuthi uNkulunkulu ngubani, umhlaba kumbe lemimoya yaphezulu ibe kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye uNkulunkulu. Yes, ukuthi ibandla lilamandla yini, lisilokho sisakwenza yini. Mhlobo ukhuluma kuyakufika kwesinye isikhathi anti sibona ngani senele sinja nxa silibandla akusadingakala abanye abantu. Kuhle kusenze sibe madolonzi ukuthi sihambise ivangeli. Ivangeli limele lihambe ezizweni zonke. Lobu ungakhanyela ibandla la liyakhula yini, bayangena uyabuthola ukuthi amanamba yona la lokho lihlala phansi kwesihlahla kuloko kunjalo. Angithi phela so asambiseni ivangeli. Kukhona ufuna ukukutsho nasi? Mina ngonanzelelayo sisikuthi njengebandla I think siyadinga ukuthi sibuyele sisondele kakhulu kuJesu. Ungananzelela abasondela kuJesu kabasali befana. Abakotshoza ukuthi kasingeneni phakathi komuzi. Ungakhangela oIsaiah nxa bebizwa bathi sebesiba le encounter loJesu abesezinanzelela ukuthi uyena uyisona esinjani. Nxa sokubizwa ukuthi nizathuma bani uvuma kawani. Nginanzelela ukuthi okunye futhi la kwezinye izikhathi ngicabangela ukuthi uNkulunkulu kasimthandi ngendlela omele simthande ngayo. Lokumzwisisa ukuthi kathesi ngiyesaba ukuthi ngiqoqode ngithole omunye lamayikayikayo ukuthi hayi uNkulunkulu uyabuthela la zonke lezi izizwe ndawonye. Lokho kwenzayo isiphetho sakho ukuthi uzakulahlwa kumbe ngiyezwa siba lokwesaba. Ngicabanga ukuthi umlimo asisize ukuthi sibe lobudlelwano. Ubona noma idimoni lingavuka hayi siyabaleka omunye wathi lezele ukuqambe ngebisi. Right, singaba lo moya lo okhulunywa uNozi njengebandla. Ubona ngani kungaba lenguquko bani ebandleni lapho okhona nxa singaba lo moya lo sithathe izixwayiso zikaPaul akhangelele ukuthi ibandla ngabe liba yilo lona kuvesi ngo10. Lingaba njani ibandla la? Kuyadaleka umahluko. Mrs Mhlangu kwathinta enye point umbuzo wakhe lo. Engunanzelelayo ukuthi njengebandla siyasilela. Nxa sivele silomoya lo othintwa la ibandla lethu leba lo mahluko. But kathesi nxa kukhulunywa ngokuthi asiphume nini nanti uzathola ukuthi kuphuma same people echeche abaya kuevangelism phandle. Angikhulumi ngakhatshana ukuthi enxesi ya echolojwa, ngikhuluma ngetrust elocal ukuthi singena door to door for example sithi second park. Nxa ngabe silomoya lwana ukuthi sonke siyakhuleka abantu bayidinga imthandazo phandle. And nxa siyakhuleka amadimoni nxa evuka idimoni ali entertain kuyomele sibe abantu abathandazana. Right. Okunye okulethwe Isifundo lapha amaforo ukuthi siletha sikukhanya ngendlela njengebandla esirelate ngayo omunye lomunye. Sisebandle. Yes. Ukuthi siphathana njani? Kunjani? Yes. Ngafunda John 13 kubo verse 34-35 uthe nxa lithandana umhlaba uzakwazi ukuthi lingabalandeli bani. So indaba yokwehlukanisana ngemhlobo hayi ubani kunje ubani uzuza kunje umhlaba uyabukhangela so umangala ukuthi siza kuya njani ebandleni elivele lehlukile. So sidinga ukuthi sibambane ngoba nxa isisiye siphambanweni mina lo Nozi mina lo Maforo mina siba munye lathi sisondelana omunye komunye. So ubudlelwano bethu omunye komunye buqhakatheka kakhulu ekuvezeni ukuthi uNkulunkulu ngubani. Right. Again sisondele eduze. Sike singene enhliziyweni la. Angithi phela. Yeah. Sike sikhangele uKristu lo sizwa ngaye sibala ngaye kuyachunyayelwa kuhlatshelelwe. Uyahlala yini enhliziyweni zethu? Khangela lapha Nozi uvesi siloko siku chapter 3 uvesi ngo14 lo 15. Verse 14. Ngenxa yalokhu ngiyaguqa phambi kukayise. Lapho yonke imuli yamakholwa asezulwini lasemhlabeni ethola khona ibizo layo. Right. Kulomthandazo olapha ungakhangela uchapter ngo3 ivesi ngo14 usiya ngo19. Angithi phela lo mthandazo kaEfeso lisakhumbula uvesi ngo1 uchapter ngo1 ivesi ngo16 usiya ku19. Ungakukhanyela kuyini okuhambelana thize okulaphana esikutholayo? Ngakukhona esikutholayo?
umpostoli Paul umthandazo wakhe ukuthi ngabe laba bakholwa kuKristu bayamazi uNkulunkulu, bamzwisise, bamqedisise. Okunye kulethayo ukuthi ngaba yagcila kangaka baluqedisisa uthando lwesiphambano. So okuhluphayo mbone okwenza maforos indaba le kungani kulokwehlukana, kulokuweyisana kunjani, akudonswa ndawonye. Nambone ngani kulohlupho kubudlelwano bethu loKristu. Powerful kunjalo. Evikini ephelileyo sike sayithinta indaba yokuthi ugodo olukhulu lwesiphambano lutsho ubudlelwano bami loNkulunkulu. So nxa ubudlelwano bami loNkulunkulu buqotho buhlambulukile, ngizamzonda njani uNozi? Ngizamzonda. So ufisa ukuthi ngawuKristu uyahlala enhlizweni yethu. Omunye wathi inhliziyo yomuntu le throne eyodwa. Yeah, kungabe kuhlezi uKristu kumbe hatshi. So kudinga ukuthi uKristu abe enthroned enhlizweni zethu. Nxa uKristu esibusa sizathandana sibe munye konke kuhambe ngendlela uNkulunkulu akumisele khona. Okay. Kulokwengeza laphana? Yeah. Kule ngoma ejayele ukuthi sihlabela uthi yekubude phakama. Yebubanzi bothando olobudepha. Yazi ukuthi indaba le ethintwa lapha ku chapter 3 yazi ukuthi ijulile. Xa kade kuthinta uMrs Mhlanga laphana even lo Elduma 4 yazi ukuthi uverse 18 uyaveza ukuthi kalibe lamandla okuqedisisa kanye labo bonke abangcwele ububanzi lobude lokudepha lokutshona. Yazi ukuthi into edeep, yazi ukuthi into echonayo uthando loliyano lobuzalwane lobuya. Even lo muntu oqalisa ukufika ebandleni nathi ibandla leli yazi ukuthi lilothando usuke enhlizweni heartly i-heart church njenge early church. Asenze so maphosa liyana nti le siyabuya kiyo le. Okay. Le sisonke angithi bena bengifuna sikhangele la indaba elethwa nguPaul usikhangelele nozi uverse ngo16 sisiya khona phana ku18. Yes. Uverse ngo16 ukuyenza so bala u16 to 19 sihlanganise sihlanganisela le lethwe ngumaphosta 16. Yes. Ngiyakhuleka ukuba ngenotho yobukhosi bakhe aliqinise ngamandla ngomoya wakhe emuntwini wenu wangaphakathi. Yeah. Ukuze uKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa. Yeah. Ngiyakhuleka njalo ukuba ligxile njalo liqine ethandweni libe lamandla kanye labangcwele bonke ukuba liqedisise ububanzi lobude lokudepha kanye lokutshona kothando lukaKristu lokuba lilwazi uthando lolu oludlula ukwazi ukuze ligcwaliswe ngesilinganiso sokugcwala okupheleleyo kukaNkulunkulu. Right maphosa sakhele ku contribution yakho. Yeah. Uthi ukuthi into le imeli isukele ngapi? Enhlizweni angithi phela. Nxa uJesu esesenhlizweni silaye. Okuphuma phandle angithi sokuphuphuma. Yes, I like that one. Sokuphuphuma lokho angenzele khona engikho khona kumbe akusebenzayo kubani kimi ebese letha la ma dimensions la okukhuluma ngawo la ngu4 la ubude lokudepha lobubanzi ngesikhathi sithi breadth width le length le height angithi bene ukuthi kukho konke lokho sinikiwe amavesi ambalwa lapho uJesu kumbe iBhayibheli elikusebenzisa khona amanye kubo Amos kubo Ezekiel la kuJobe ukuthi nxa sokusetshenziswa lokho kuveza ukuzika kumbe ubukhulu bothando lukabantu bakhe. Yes. lukaNkulunkulu. So nxa lunjalo kumele kube njani enhlizweni kuyaphila yini enhlizweni zethu kumbe lethu umbuzo lo ukholo lwethu Nozi izithi luphelela emoyeni nje kumbe lusukela enhlizweni ubudlelwano bethu lobo likhumbule esike sakuthinta lapha uyabona inzondo yakho yomunye umhlobo ayithi yabe kukhona enhlizweni singa pretenda khona sibingelelana kodwa kufika nxa sokumele kwenziwe ezinye izinqumo eziqhakathekileyo lapho kuvela khona ukuthi lo umhlobo nje so lo ngeke ngenza lo ngeke ngendisela lapho ubona kukhona kuphansi khona lapha besiphila sonke kodwa uJesu kanjani kakasisebenzi esingayo emuli le ukuthi siyimuli yinye sekudiliziwe uhlobo bonke kuyazwakala lokho enza ngule yacaca. Yes Yacaca Elduma ukukhona ufuna ukukutsho Nozi Hayi
All right. Sikhona lapho Elder Mavoro singayikhatshana. Ngizwisisa futhi okunye lapho ukuthi asizwisiseni ukuthi nxa sisezimulini. Yes. Izulu phela sikafinyelelekile. All right. So even udaba engilulethayo akungabi inzima komunye ukuthi alizwisise. Sizwisisa ukuthi sonke sehluleka. But ngenxa yaleli ivangeli uNkulunkulu uyasinakekela even siphuma kuma families akhangelelwa phansi kumbe ama family ndana enqinisuke emadlozini. But ngenxa yokuthi sengamukela uKristu indaba zesiphambano sokumele zibe sobala zibe luthando ziphuphume kimi esengilalo uJesu. Thank you. Ukuletha dimension yemuli. Vele ukholo nxa sokusekuqala izila semulini kumele kwenjani bakithi? Kucace kuvezakale ukuthi uJesu lo sinjani. Siyamazi usisebenzile, sesithambile, sesithobela intando yakhe. Asasolani, asayisani ukuthi lokho kukhulunywe ngumama, lokho kukhulunywe ngubaba, lokho kwenziwe ngubani. Angithi be ufuna ukuthi all right. Asikhangeleni lapha. Ivesi yethu ebesiqale ngayo. Siyibuyelele uvesi ngo20 lo 21. Ungayibala futhi. Verse 20. Ngakho ke kuye lo ongenza okukhulu kakhulu kulalokhu esikucelayo kumbe esikucabangayo mayelana lamandla akhe asebenzayo phakathi kwethu. Kakube lodumo kuye ebandleni la kuKristu Jesu kuzizukulwane zonke kuze kube nini lanini. Amen. Yeah, sure. Uyaqeda umthandazo wakhe uPaul. Lapha se conclude abayithi ngesingisi doxology. Alethe udumo kuJehova. Uba njengembonyi angithi phela akubeke kucace ukuthi uJehova unjani. Uthi ungumnini mandla wonke angithi phela akwenzayo ngeke wakucabangela. Angithi phela yes lamandla akhona ajule kakhulu. Kuyini esikutholayo kuvesi lezi okunye uPaul okumenza adumise uNkulunkulu kuyini okunye esikutholayo kumavesi la amabili. Umpostoli Paul udumisa uNkulunkulu ngamandla evangeli. Yes. Ukuthi uKristu usindisa umhlaba ngempilo yakhe. Abe sesithi nxa ibandla seliyilo eliphethele imfihlakalo lisiba yilo eliveza inhlakanipho kaNkulunkulu lenkazimulo kaNkulunkulu abe sedumisa ahaye uNkulunkulu ngalokho. Yes. Siyabonga mhlo. Ukubeka kucace. Ufaka yini ibandla phezulu kaKristu? Hayi ubabaza amandla kaKristu abonakala ebandleni. So kuthi ukuthi nxa ibandla lisehluleka ukuveza isimilo sikaKristu umpostoli Paul bengekakuhlabile lokho. Yes. Lokho simele sikwenze kucace ngoba inkolo zinenge abantu basuka bathathe ibandla balifake phezulu komnikazi wayo. Kugcine sokuphuma ngani ibandla li dictator ipace. Hayi akunjalo. iChurch ayisiye thungamelayo thungamelayo ngubani bakithi ngoKristu ngendlela okwabe kwangayo ukuthi lezi insuku into zitshekile uthola umama befuna ukuthungamela ubaba. uKristu umfanekiso awufakayo ibandla lingumama. uKristu ngubani? Olikhanda. Ubaba. Yes nguyubaba inhloka ngithi ngiyothungamela angithi phela. So ungakubeka ngaleyo ndlela wena usulandela ayisuwe ayisithi esithungamela anti kuyazwakala lo. Ngilenye engike ngithatha la uPaul nxa echisekela ibandla leli uchisekela ukuthi kakube kini kuphuma enhlizweni yazi ukuthi into ephuma enhlizweni ingaphuphuma even ibandla lakho nofika uyahlubona lapha kulomoya kaThixo la. So esiyakikho lapha kuChawu Efeso 4:30 uthi yena lingamdabukisi umoya engcwele. Oh yes. Yabona ukuthi nxa iChurch iflowa kutshengisa ukuthi lapha kuyakhonjwa kuyaba kulomumo ovumayo ukuthi ngempela amandla kavele emuntwini. Lahlengwa lina uKristu amandla akhe kakho limitless. Amandla kaKristu ayabe segcwala wonke abantu baze bahlabela ukuthi uthando lukaKristu lukhulu luyaphuphuma. Alright. Yes. Nozi uthando lo yes. Mina bengithathekiswe ngamandla kaNkulunkulu angelamkhawulo. His power is working in us. Omunye zethi imfihlakalo enkulu ukuthi uKristu aphile phakathi kwethu. Ukuthi ngitsho lenhliziyo embi uKristu uyayiguqula. So kasivumeni ukuthi uNkulunkulu ahlale phakathi kwethu abesedala
umahluko ezimpilweni zethu, siphile ngendlela afuna ngayo, khethekile ukuthi siphakathi komumo uphi. All right. Interesting. Now, uKristu kule phrase esitholayo laphana esetshenziswe kuverse ngo-21. Ngisakhela kuwe laphana nozi ku contribution oyiletha ekhathesi. Ukuthi ukhuluma lapha ngokuthi kuze kube naphakade, angithi phela kuzizukulwane zonke. Kutshoni lokho? Kuthi ukuthi luyaphela uthando kuyafika kusigaba luzaphela khona luyagcina khona kuyini esikutholayo kuverse ngo-21. Ingoma yabantwana yathi God's love is like a circle, unending. Utsho ukuthi lusuka from everlasting lusiya ku-everlasting. All right. Ngikela nguthathe ngenye engle. Kwesinye isikhathi singawelela luhlupho uthando loya lungathi luya press down. Instead ukuthi thina sibe lokho sithanda but sokuvela inhlupho uthole angathi uKristu wethu sokuyehlile kulokuthi sithande ngoba uthando lukaKristu lujulile lubanzi. All right. Ipoint eqhathekileyo ukuthi uthando lukaKristu number 1 aluphele. Alumezeki, ngeke walumeasure ngentambo. Aluweyeki, ngeke walufaka esikalini. Angithi phela lujule kakhulu lolu thando. So lutsho ukuthi sorry my phone. Ngizwisisa ukuthi utsho ukuthi kalulawulwa izehlakalo. Yeah, thank you powerful. Kalulawulwa izehlakalo ukuthi khathesi niyagula, niyagulelwa, ngiswele, uthando lwakhona luhlala lukhona. Yikho sithela uyiseki. Lulubhoda wonke kunjalo. So khona lokho akusiniki isibindi. Ukuthi uthando nxa kungalawulwa izehlakalo mina vele ngiparticipate ngile joy engiyifakeleyo eyi-eternal life eyothando lukaNkulunkulu. So kuyikho kumele ukuthi kungikhiphe going, yikho kumele ukuthi kungiqinise nsiyaphambili. Right. Nxa lungapheli lunjalo sulubonile ngendlela esilubabaza ngayo. Osungakwenza ikwenze njani yikumdumisa. Angithi phela yikho esifika khona kuPaul lapha abe sedumisa uJehova. Le ndumiso le iyavuma ulele embedeni ugula. Iyavuma usentilongweni. Iyavuma uchiwe ngumyeni. Iyavuma njalo abazali bonke sebedlule kona lo umhlaba sebethule. Iyavuma ubana wenze njani? Simdumise uJehova, ivume ku third world country into zingahambi. Uyenelisa ukuma udumise uJehova. Uyanthathekisa ngoba yikho siba lama challenge khona, yikho esehluleka khona ukudumisa. But kwenziwa into esike sayixoxa ukuthi sigxile yini ngoba uthe ngifisa ukuthi ngabe lina liyagxila ethandweni uKristu ahlale enhlizweni zethu. Mbone ngani yikho okungenza ukuthi senelise ukudumisa phakathi kweziphepho. Right. Ingozi esilayo sisiya emaphethelweni la. Yikubana inkambo yethu imfitshane kangaka kumbe asiqedisisi. uNkulunkulu siyamthatha simfake embodleleni simbone njengomfana omncane ngithi phela. Hayi uNkulunkulu mkhulu. Ungumnini mandla wonke, wazi yonke into. Angithi phela. Akula lapha ngekho khona. Yes. So ekuhambeni kwethu njengoPaul uNkulunkulu emkhulu esendaweni zonke. uNkulunkulu wamakula, uNkulunkulu wamachayina, uNkulunkulu wabamhlophe, uNkulunkulu wabansundu. So ivangeli lethu alimelanga libe lemugoqo. Ngoabantu bonke uGenesis uthi wabadala owesilisa lana wesifazana, so singabakhe njalo. Amazwi akho okucina maphosi. Amazwi ami okucina kuba laleli la kubabukeli ukuthi amathuba lawa kasiwasebenziseni. Yes. Ngoba sokungenzeka ukuthi i-evangelism kasiyenza anti thina kasiphila ivangeli. Sesiphila ngokwethu. Indaba esibhalwe lapha kuleli bhuku lapha seEfeso. Ngithola ukuthi amaqiniso lawa ayasincedisa namhlanje. Esingakwenza ukuthi sikhuleke, sikhulekelane, sihlale siselizwini. Uzwangikhumbuza indaba ka First Chronicles chapter 1 chapter 12 verse 32. Ethi kumele sazi isikhathi njengabantwana bakweSakhara. All right. Sibe kwazi ukuthi I will go, not ukuthi ngizahamba labanini. Thank you. Yes. Nozi? Mina nginanzelela ukuthi ivangeli leli
lidala kakhulu. Yeah. Lathi samkelekile lanxa sasingabezizweni kasilibambeni sinanzelela ukuthi kube yiprivilege. Asonto ukuthi lani buyanini hayi. uNkulunkulu usithandile and usinikele konke okusemandleni ethu ukuthi sisindiswe. Umoya engcwele ukhona ukuthi asincedise ebuthakathakeni lekwehlulekeni kwethu njengabantu. Sonke samkelekile ngoJesu Kristu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu sihlobo esithandekayo. Ithuba sibe lalo ukutaticha sisizwa okunye ebhukwini labaseFeso. Ngisacela lapha mhlobo akusigoqele ekugcineni lapha uhlu sikhulekele. Siyabonga balaleli lababukeli, indingeko yethu enkulu kakhulu yikuba lenkambo ejulileyo loKristu. Ungayifunda kuhle lapha ku Great Controversy ipage ngu461 kusiya ku478 ekhuluma ngemodern revivals. Incekukazi kaThixo iyakhala ukuthi kokwakomoya siphansi kakhulu ukwenza ukuthi uKristu singamqedisisi lo thando lwakhe. So inkuthazo engiyiletha kithi njengamaKristu kasisondeleni kangaka kuKristu sibe sesizwisisa sibe lempande ezintweni zakomoya sizwisisa uthando uKristu asithande ngalo imiduli yonke iyadilika izinhlupho lezinswelo lama temptations konke siza kunqoba sikhangele lokho uNkulunkulu ajonge ukuthi sibe yikho khona ngesiphambano. Asicimezeni sithandazenini. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyazinikela sibonga ukusivezela imfihlakalo yevangeli ukusithanda kwakho ngoKristu ukuze sonke abamnyama labamhlophe abafundile abangafundanga abancane labakhulu abasweleyo labalakho konke sizuze impilo ngoKristu. Sona lesi sifundo sicela sidala umahluko empilweni yomuntu munye ngamunye singesabi lutho singazikhangeleli phansi sivaliwe kangaka lokho senzele khona ngoKristu. Ekupheleni kwesikhathi simzwisisa uKristu vuma siqinisele uzufike ngayo uJesu inkosi. Amen.